Тхьэуэ и зыщыхуэну адыгэу си лъэпкъэу муслъмэну си къуэш-лъапӏэхэ, си шыгъу лъапӏэхэ, пщэдей Тхьэм жиӏэмэ, Рэмэдан мазэм епэ махуэ щӏыдодзэр. Аллаху Тхьэлам ди нэщӏхэр, ди дуӏахэр, ди ибадэтхэр, ди нэмэзхэр, ди щэдэкъэхэр, ди сэджыдхэр къэбыл ищӏыну, гуэныхь диӏэу дызытехьа нэщӏ мэзылъхьапӏэм гуэныхьыншэу итхыну Аллаху Тхьэлам насып тхуищӏыну солъэӏур. Хъейркӏэ гуфӏэгъуэкӏэ Рэмэдан мазэр духауэ, адэкӏэ гъидыр дызэӏусэу езыхьэкӏыну Тхьэуэ закъуэм насып тхуищӏыну солъэӏур. Етӏэныгъэ-пӏалъэ нэщӏ мэзылъхьапӏэм иджыри узыншэу нэсын Тхьэуэ закъуэм дищӏыну солъэӏухэ, псоми сэлам гуапэ фызохыжхэ.